Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. What you act angel hang di kejela. Tangkani hi ngamaham. Ni haple badon kam. Namar balai babar khot ki MLA hakni jala jungi kisngap jar ki syong tek kumutu unyang mernai syuklum bet unyang mernai. Ha? Hey Mr. CM Konrad Sangma, please give us the right answer. Give us the right answer. Ketuka jengli insol jong u CM mo Konrad Sangma ya uba Arden. Menong bet nai penwit mo. Nai penwit uba Arden. Kamu kalong bet ba ukhen jiro ukhen tron. Ya unung ilam jo kedai pedri jungi. Ti ka ka ba uba Arden ubu jengkeliru mo. Kulam la ban ai ke jing ya ka jubab ko basai. Tina kata kadau ngang kwa ban kentu ya uba Arden mo. Ya uba Arden ulidar jungi unung ilam jungi. Ba udah menkeli bek. Udah menkeli sekali katu. Kat ba kampat kot kaneka assembly udah menkeli biang. Ha katuka minit bakat du. Ha ka jiro hawas nei banbu jengkeli kan udah mengkeli biang ya kene jengkeli ba hadu banda yo ya kejubak ka basyai ha ka budget session nei ba kipat ba kintip syai kat no ke sarkar jela ke simram lani kalun nang no bat kumno bat ensiu kumno bat ban ensiu kumno bat bangin siu kumno ngide ban yo ya kata kajing pensyai kabasyai na usiem jong ka sarkar jela jung namar batang subah kelangan ong ipi mo namar hangni ki babun hi kidi gilun keti lani gilun keti ngan ong ipi bat ki ulu kepatha ki busus ngape kubom ben dehendre don bok bang yo ya ulidar ubabiang kumba Arden kini hakani jela jungi na kamta kajat penriu jungi lem kumta hi bar khot kini kajat penriu jungi kide tang si sam kumut sudah nganong ipi kane ke jela ka baboni kade ke jaka kaputa ka badeil balong trai long kera da kajat penriu nyutrap handre menta lalong CM da way pat bomde na kajat penriu jungi handre umut mendapat ya kane khandau siap jungi nyide ban skau thua bang ta na kani kada kamut ladang imyo ya kani ka jengkeli ka ba Arden ukeli bakat no simlun na ek simlun bat kumno kan siu bat kumno ka sarkar jela kan siu ngide ngi ki pat ba ngidon ka hok bantip namar balai babun ba kita jela jungi kamtam kitu support NPP ngang ong ipi kumno kim tip ya kabeng khandau ya kejing ile kai jong kini gilidar jongki na kabanta kejing im jong babun balang tangba kawai kebangang aku ban ong kumni pi riu jaito bela pi kiru kumento ho borobor kim tip ya kayap ka im jong kilong dian mandin jongki menta pi kemen ni kita invest nemar pi jaito bela ngangam kemen ni kita invest mano ya nga Andre ngaku de tersimti te sujal ajo but ya khande ko siap ya kachnong ka thau ya ke it ke hima ka bangang asyong ngangan ong pi nganom ailat dari leru nganom ailat dari leru ba pinwan kta khande ko siap junga ngangan ong ipi ngakloi ban yap ru yeldi mo ban kta ikon kiti bat kilong din mandin junga nganom ailat dari le kata tingan ong ipi kasok kebangayak mga ban im ikun kiti jonga bat kilong din manit jonga handre ngami kran ni bobon balang handre ngakran ya family le jo handre pi ki kmanto ho pi kiru arsap pi ki basukwa tang ba ki bri ki invest ya pi kiru jaito bela ti pintip ya kayap ka im jong kilong din manit jo pi handre nganga kwa ban bu ji kelinga kentu yo ba aden ba udin kali hadu ba Konrad Sangma unda percaya ka kabak sarkar jela ka simlun nano bat nang no
bat kumno kan siu yang ini ya ke sarkar jala bat kumno ke sarkar jala kan siu ya ke tukalun baka shim naki ngi ki pai ba ngi kwam tip shai namar bayo hadin habut kini ki ulu ke patha jong ka jat ben riu jongi ba shu kubam ba shu skam hadin ki chuya pen be ya ka dom ya siat ban yo ti sok eu uranium ngi don kam ya ka juba ka basai wadda mod bitar namar kani di sancar pai ba nga ngadi wei uno thabut na ka sarkar jala na kani ka jala jongi ngadon ka hok ban tip pihak ban ai Mr. CM Konrad Sangma, please give us the right answer. Give us the right answer. When the Ba'ardan he question you, we want you to give us the right answer, Mr. CM Konrad Sangma. Nak takadaw ka ka loan ka ba pishim na ka world bank ne pishim na ka central government jong ka central government of India, please Mr. CM Konrad Sangma, tell us how much do you take the loan. We want to know that ni kwa ban tip kat nop shim loan nak takadaw phim day bandom ni kwa ban tip ka jing shisha wat bandai khanda ko syap jongi nge mai lat hiru dai lele yipi ba phin le hala ka jong kamon nak takadaw nga kwa ban kentu ya ba arden ban kali hadu ba unjubab ya ka ba udai ban jubab namar kani ring sencar ba phinom la ban le don bor phinom la ban le mon na kani ka daw nga skwa banong ngipi namar balay kay ka ba lada kilia pampatiaw nganong ipi lada kani sarkar kali pampatiaw kamut in panjing pasay pa ba abet ngihapan file ka kesru ban pa verify the signature yak ito kiba do thabot mana kani ke MDC election ni kiba bon wal tan mau sendram kiba bon ki do thabot hakan ne ka MDC election ni hapan ay jing ujor sendan yak itu ki epic bar khot ki bodo thabot ronai ina ay ji ujor sendan ha us sha kasi isi Delhi sendan namar ba ki babon ki bodo thabot akni MDC election ro ni hap ban le e ka bodon kam namar balay ngimde bnaili lada ngisong kali persa lada ngisong hakali sancaru kabadai ne kabadai te kabadai kabalaj ngimde bnaili kani kali sancar pajba ngimde mencukubum ngimde mencuskap ngimde bnaili kani kali ka hok jongi ki babon balang nganga don laka jonga hok bangan tip kom unong sosnong jongkari India what you act angel hang di kejela tangkani hi ngamaham ni hable bodon kam namar balai babar khot ki MLA hakni jala jungi hisngap jar ki song thek kum tu unyang mernai syuklum be kumnyang mernai kanyang mernai badi ban khoi do khati syusop nyang mernai subrat syum nak takadaw ngang ong ipim dem nai di dewan bo subo jingkali hadu ba undo jubab ya kabadai pun jubab bangi pajba jong jalan nekliangi kwa bantip tangkatahi ta tangine kan tian kublai sibon kublai sijarngo namar balai kai ka ba phila de ble em ngi kwa bantip tangkatahi what you on outsider. I am not outsider. I am the 1% of the 1% of our state, of our country, ngangan ong ipi waju ong outsider, mdon outsider hang ni. Ngi bala tebut, ngi bala don la ka jong ka snong ka thau ngi la don la ka jong ka jala phinom la ban ong outsider. Namar de lang ba jongi pisa syong ka tukusuki hapo assembly ru. De lang ba jongi pisa syong hapo ke SDC mentah. Nak tak tahu ujung outsider ngamla balong outsider ngadon ka hok bantip pihapan pensai pihapan itu ya kai ke ba pipile
Nak kadau ngidon ka hok bantip. Tell us. Nak kadau what you ong bet ba ngingin ngelek lah ka jong kamon. Lada pilih lo jong kamon dei. Ngan ong ipi nginom skap dari leiru. Wat lemon hak sencar pajba. Wat lemon hak sencar pajba. Kamla ban long dari leiru em. Nah kani kata ngangon ong ipi dia man ki nong yaram juga bipi dia man kalish kali dia man penuh sundan ban nom airat ya ki bakin rai halaka jong kamon. Nah kata kata kani ke jeng lemon jong kani ka sorkan MDM kaba lapalat along too much ya ka kaba lapan kem ya ka jeng mut jeng perkat jongi babon balang. Nah kata kata ngi kwa bantep kano kesimlun dia banyak tho balai kile ang pisala jong. Kibo benda dah kena ko siap lajong ni. Kibo benda dah jalal jungi. Ngire bantip. Ngikwa bantip. Kublai sibun. Kublai si jangu. Kami masuk keman ipi borok. Toyi syai no. Kabor jumur diperkat. Waju syak ba. Uwai jat benri ngolek try klik. Kena ko siap jungi. Ngire bantip. Ngidon ka hok bantip.